yenyu shikilia, usikie yetu mambo. Uthuthuria kuma honge cia ugima wa mwiri uronania ati murimu wa TB ni umwe wa mirimu iria yuragaga andu aingi muno thiini wa thi, ariguo wa gatano hari mirimu ingi iria icungagiriria ikuũ nyingi guuku bururi-ini. Thii yothe ikimurika matucukitio ma mwanya hari kuhukia murimu uyu muthenya wa rucio. Mambura ma mwanya ni marahaririirio mwena wa Thika, magitongorio ni minista wa ugima wa mwiri Kariuki, uria wiranire ati Kenya ni ihaririirie kuhurana na kuhukia murimu uyu kaimana gukinyiria mwaka wa 2035 ta uria ruhonge rwa ugima mwega wa mwiri thii yothe rwendekithitie. Tuberculosis remains a public health concern, both globally but also for us as a country. Ona kuhanura uguo, angikorwo Kenya ni kuhotana, Kariuki ni ahinyiriirie ati no nginyagia a Kenya metikire guthie thibitari kwamukira urigiti wa gikiro. The easiest way of beating or dealing with TB in this county will be for him to invest in community health workers. I so believe because these are the people who interact with the community every day, every morning, every evening. Wakati unasikia kifua inauma, kifua iko na shida, tafadhali jitokezee, ambia mama tuende nikapimwe. Tuangalie ya kwamba kama kuna watoto wako ndani ya mashule. Ihinda-ini riu thirikari ni ihinyiriirio kugacirithia ruhonge rwa ugima wa mwiri na gutigirira ati muingi wothe ni wataukirwo bata wa kuhuthira kandi ya urigitani ya NHIF. Hindi ya igongona riri, Minista Kariuki ni araruguririe mutaratara wa thirikari hari kuhurana na murimu uyu, oro undu umwe na murimu wa gukua ciiga na murimu wa mahuri gatagati ka mwaka uyu na mwaka wa 2023. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.